So nakhe la kumele ngiye khona la kuthiwa kuhlala khona yona-ke le nkanyamba. This is the best view I can get laphaya, kodwa kusamele ngigxibana-ke qala kumele ngidlule la and then bese sengiya lapha-ke size siyibone le nkanyamba ngoba kumele gcine siyibonile. So ya kodwa indlela-ke le cause ngapha sengizamile sengiyenzile ividiyo nayibona, ngeke ngifike ngale ngifuna ukuzama ukuwela la, ngeke kwenze. So kumele ngiye le this side, khona umgwaqo le wey'moto ila ngizowela khona-ke bese sengiqhamuka ngapha bese sesiya kuyo-ke inkanyamba laphaya. Kodwa angithembi, ngibuka nje la angiboni lutho. Mhlawumbe babesitshela nje sisakhula because babengafuni size la, kodwa hhayi sofika soon, sogcina sesikhona laphaya. Uma kuthiwa ngiyingane nami ngabe ngiyabhukuda, vele ngiyingane, yabo iy'ngane ziyabhukuda lapha.